الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami aram Islam, alhamdulillah, dahil nasab kita niyo hadaman na ito ini. Persukuan siguro na ito mulia hawak ito ini gumanap na isang pagkakita niyo. Dahil sa pagpatumtum, naarik na itong magpalukay karena ilwakto na ito biya mga langta kuan na kita, kalau matapao kita waktu kung palukay ito, bago yung gulo na ito kalasahan. Walang naglaing-laing kan Syekh Abdullah Yasin, kal ito Abdul siya na ito maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yajidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالتوحيد فهدى به الله البصرية وأنار به أفكار الإنسانية وزلزل به كيان الوثنية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga kamaumasan katay manghuran namo ha akida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yari na isab kita niyo piya pagbaksin mahasud si tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu syukur sindihilan niya kita niyo waktu sarta pangumulan ma continue na to in pangadjian na to dinhi hamadli sini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adapun in sugpat sim pangadjian na to amo na panawhid in panagnaan atau panawhid in puunan atau panawhid in haunahan atau in puunan. In tauhid panagnaan, hadi pa kita niyo makatagna sin hinang na to, iban sin pakaradyaan na to, iban sin ibadat na to, iban sin muamala na to. Tauhid in panagnaan, in makauna, hadi pa kita niyo maghimumungan, iban si manusia, iban humindo kanila atawa dumihil kanila pangidjian. Tauhid in panagnaan amo ini in manhaj lawayan sing kanabihan iban karasulan alaihimus salatu wassalam na ingkatan rasul in pamong niya farman sin Allah Ta'ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Piara si mahasus si tabaraka wa ta'ala in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ha lufa way tianom niya pantay way tianom desert bagumbon iban batu filaras batu itu. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Na
muna ha panawag-tawag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang sa manusia, i'lam annahu la ilaha illallah. Haman sin Allah, ingat mo na ya Muhammad, munal tuod wayron mapatut pagtag-ifunan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi pa sila makauna haamuin ha pamando kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pag jihad niya habang sa manusia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Makauna in kalimatut tauhid. Makauna in kalima la ilaha illallah. Na in la ilaha illallah madalla al-insan. Amo in mataod nalaong kaniya in manusia iban awam in manusia iban buta in manusia. Hadlaw piatarram sin mahasud si tabaraka wa ta'ala impasalan sin tauhid in kaunan si manusia lihatto ya sin nasabot ha parman si mahasud si tabaraka wa ta'ala walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minash syakirin. Na in tauhid panagnaan siya na sa tampal-tampal, sa sawasa iban pangitikad, iban direction, iban kakahinang, iban kabuhi. Amoy ni in risala na to hakabuhi na to di hababaw sin dunya ini. Limatong in mga musyrik maum pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in agi nila ansib lana rabbak. Laong si mga musyrikin ha Rasulullah, musyrikun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin diin in turunan sin Allah, hisiwin ama, hisiwin ina niya. Na fiatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala hapangasubo sin mga musyrik ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, fiatulun sin Allah ta'ala in ayat niya in surah ini, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In kaunan si manusia, lang si muallif rahimahullah, in kita niyo in kaunan na to, hawala pa yung panawhid, hawala pa yung kalima la ilaha illallah, ummah, manusia, muna-muna, amunayin mga bangsa Arab. In bangsa Arab na kauna, mub'athiratun, in sila, biyasin sa panton, hayop, biuloy, hapaslangan, ayway aturan. Hati niya, kaunon sin malagguin asibi, ato lunggoon sin makusog imalamma. Jahiliyatun, awam palpal, yung mga umma na kauna. Umiya, salta, buta, di makakita ay way panghati hatungod sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga bang sa Arab, tatufu bisanami. Nagtawaf sila mga kabalhalaan, kasanto-santuhan. Simujud sila mga barhala, santo. Mag-inom alak, makahilo. Iban magpisuko. Pisuko on sinhang katao, inang katao. Watusrik iban, yaon kanila in pagtakaw tiyakawi. Pag-anyaya iyan nyayahi. La hadaratun, wayroon civilization nila. Way civilization, wala sakafa, wayroon pangadji. Way pagpangadji. Iban, way panghati. Hatungod sinaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu fiyarasin mahasot si tabaraka wa ta'ala impanghu na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rafa'a ru'usana. Iangkat niya in una to. In ummah. Iangkat niya haantara si mga Iban, fiatarang, lianuan niya, in laun daghal na to, ay pangatayan na to. Fiasan niya, fiabuntol niya, lianuan niya, siyutsin niya, in daghal na to. Uno yung panutsi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saraha suduruna, uno, bila ilaha illallah. Amo na yung kalimat at tawhid. Biyangon niya kato in manaras in civilization, pamando, ay panghati, ay pangadji. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya na amuin naghula, habay, dahin ha, lupa tiampa. Dahin hapisat tiampa. Wayroon kabakan mo dahin ha mga pagkaon niya. Ambok baita dahin ha mga tuadlaw aw no tuway pagkaon halom hiya hapdi in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa magawa na-liberate sin sundalo niya. Naukag sin sundalo niya in dunya. Damikian hanasabot ito in hula Arab nakauna. Di siya dumayaw. Di dumayaw, wala dumayaw malingkan hasabab sin panawhid nila. Hasabab sin panawhid. Dahin hajaman sampai di matong in Imam Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Piyatatap niya hahula Arab. Istikamat haji jajira. Masi-masi. Piyatindog niya hahula Arab. Doon. Diyangon niya magbalik. Biyagon niya in hula Arab doon ha piyatindog ha kalima la ilaha illallah. In hula Arab siya na maggaganap dahin ha marayaw labi pamarayaw dahin ha mulya sa maon pa sa mulya dahin ha pupujihon maon pa amuin pupujihon atawa amuin upihan sisingoran. Ibanin tauhid ini bukon pangadji hibisara bukon ilmu baton sadja wayroon akida niya bukon atau wayroon kakahinang niya
buat malainkan in tauhid siya na piyon niya im mga nasabot ito katan ay akidatan, uluman, akidatan, wa amala. Ay panghati, akida, iwan, hinangon sinanggaw ta. Baugbo. Iwan in tauhid, hinduan niya in hambuk usog, amo hindi makabasa. Kaya ingat niya in hambuk usog, amo di makabasa, di makasulat, di makagaos mamasa sa magawa. In tauhid, hapangatayan niya biya sin laggo simbud. Diungog niya in anak niya, in usog ini, nagbawas sa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapasalan sin mga kadalil-dalilan sin awon in Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali, diugalan siya, haanak ni pagdungog niya, in biyasa niya, dalil, tanda, in awon Allah subhanahu wa ta'ala. In agi niya, haja kalamul kuffar, in yan, kabtangan si mga sila, magkukufor fa Allah subhanahu wa ta'ala. In agi, Allahu la yahtaju bihi aw la yahtaju wujudah. In Allah subhanahu wa ta'ala di na maghajat siya, magkalagihan sing kaawon niya, ay asal siya awon in Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubuhi Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah, ma huwa at-tawakkul? Ma huwa at-tawakkul? Ya Imam, uno in maksud sin biya din hantang sin pagtawakkal atau tawakkul. In sambung sin Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkulu mislu tawakkulu Ibrahim alayhis salam. In pagyanong pagtawakkal fa Allah Ta'ala biya sin pagtawakkal sin Ibrahim alayhi salam, amo in liyaruk siya sin kuffar falawm sin kayo. Liyaruk siya sin kuffar, sin kafir, falawm sin kayo. Haparman sin Allah Ta'ala, in agi panauhin sin Ibrahim alayhi salam, haparman sin Allah Ta'ala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sukup na kamo Allah Ta'ala in makaingat sing kahalan. Iban siya in pagtatawakkalan, pagtutukbalan sin kahalan, kasigpitan, kahayangan si manusia. Tupot in Allah subhanahu wa ta'ala. Yato yung pagtawakkal si Nabi Allah Ibrahim alayhisalam. Wala siya nangayo pagkahimimano siya. Tabang, buat sampay malaikat, buk riwayat, hati niya, in agi hasbunallah wa ni'mal wakil. Long sin Ibnu Abbas biyasin ayat sin Allah Ta'ala, yaon ha Sahihul Bukhari, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Piyamong resab sin Ibrahim alayhis salam, kalaha in piyamong sin Ibrahim long sin Ibnu Abbas, in piyamong sin Ibrahim alayhis salam, faja'alallahu lahu naran bardan wa salama. Long sin Ibnu Abbas rahimahullah Sahihul Bukhari, in panauhid sin Ibrahim alayhis salam, piyamong nin ayat ini, na piyapan jari sin Allah Ta'ala roon kanya in kayo mahagfay, mahaggot, iban amo in masalamat siya, sarang-sarang in haggot, bukon isab haggot, makalando amo in hikaprosen simbaran niya. Salama.
Demikian piamong day sabin ayat ini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haadlaw na asubo siya atau bitaan siya si mga manusia. Hafarman sin Allah Ta'ala, innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fajadahum imanaw wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hafarman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bunal to din mga manusia, ya Rasulullah, yaon na sila magpun, maghambuok, ay magtayakop na sila in bunuon na kao atawa bunuon na kamo, patayon na kamo, patayon na kao iwan si mga sahabat mo. Unuin sambong si Rasul iwan si mga sahabat, fakhshawhum, uno di kakao mabuga, wala sila miyoga, hawaita ito, unuin agi paparman sin Allah Ta'ala, fajadahum, gamayan, gumanap sumong impamarat saya nila, fajadahum imana, habaita si mga manusia beto, imulahon na sila, fajadahum imana, in agi nila fa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga umat Islam, dimatong Husayn ibnu Ubaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Before siya sumud pa Islam, before siya wala pa siya long ta sumalam in agi kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam ta'budu ya Husayn, fila in taod sin siyumba mo o Husayn. In agi niya, a'budu sab'atan. In siyumba ko, in taod, 7 in taod. Sabda sin Rasul, ay nahum, hauno in 7 yaon, siyumba mo. Hauno sila. In agi niya, sittatun fil alti, in unom yariha dunya, wawahidun fis sama, in hambuok, ito ha taas langit. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Rasul, man ta'uddu li ragbika wa rahbika, isyu in pista mo, itong mo, labi mo kawayaan, iban kawugaan. In agisin Husayn, alladhi fis sama, amulong na in hataas sin langit. Sabda sin Rasul, fatruk allati fil ard, tinggalin na in siyumba mo di hadunya ini, hababaw singgumi, amin unom, wa'budul ladhi fis sama, in sumbahun mo, sadyaan mo na yung taas sin langit, ay Allah subhanahu wa ta'ala. In sambong sin usugin ni Husayn ibn Ubaid, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amuk riwayat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ito in sambong sinambok usugin ay saruon doon siya sumud pa agama Islam, magsyahada ay magtuloy siya sumud pa agama Islam, salta magsaksi, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, magnaik saksi akong wayroon mapatut sumbahon malingkan Allah, iwan bunnal to din ikaw daak sin Allah Ta'ala. Ay hati niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, panauhid mo na bang siya dumamagbisara hatao hamano siya. Demikian in tauhid, makna niya, an naisabis, way doon kita ibutang na to, in kabuhi na to.
amoy ning kabuhi na to hapanawhid. Kabuhi na to diha dunya ini amilina lillah. Ay biabog-bugan na to, hihinang na to in panawhid, kalimat at tauhid, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agaron na to. Lillahi ta'ala, karena sin Allah ta'ala. Uno yung baita niya, uno yung panglangan niya, uno yung makna niya, biya din pag baugbog ka niya. Hauno siya hibutang, in kalima la ilaha illallah. Amilina lillah. Hinangon na to, baugbugan na to, ihakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangagad, Allah subhanahu wa ta'ala. Laong si muallif, karena benar tuod, in kaibanan murji'ah, tumpukan sin murji'ah, in agi, yakfi antakula, sukop na lang niya in ibis saramoy pamong mo, la ilaha illallah. Way na itikad, way na kakahinang, way na yakin, way na hinang. Duna ang ta'mal, way roon na paghinang salihan, hinang marayaw, ay amal salih, ay ibadah. Wahada hamak, ini ni din ha mga bilang imano siya, amuin, way akal atawa dupang-dupang. Habihet to in, piyamong niya sadya yung kalima la ilaha illallah. Wajahal, iwan bilang siya awam, bimaanit tauhid, sin maana, sin maksud, sin tauhid, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga mano siya, magpiyagkabtang nila. Piyagkabtang nila in kalima ini, sa magawa, di kaingatan in masjid. Piyamong in kalima la ilaha illallah, sin dila nila, di kaingatan in masjid. Di kaingatan in Quran, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya magselos haagama sin Allah ta'ala, di siya marugal bisan amuin dihilangi in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magmahi, di na ipagmahi in agama sin Allah ta'ala, bisan siya amuin pa udyo-udyoon atawa gaan-gaanon atawa amuin pahil-pahilon sin manusia. La yuhibbu awliya Allah. Mamong sing kalima, la ilaha isama, di siya makasih ha wali tiangandulan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay beriman al-muttaqin. Wala yattabi' iban di niya agaron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakulu namong siya la ilaha illallah. Sama gawa amwetun in jagahan niya atau pagjagahan niya, pagtuyuan niya. Mamong la ilaha illallah. Iban in Quran niya, semoga in Quran niya kalangan. Ginisan kalangan in mahapal niya uno-uno na bahasa. Amo tinigan tina Quran. At ba'ahu in yagaran niya syayatin wal fiska, amoy mga kasaytan-saytanan, iwan si mga sila, amoy nagmamasiat, nagpapasik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Walayazu billah. Hadlaw, bunalon na to, kahagaran na to, kumahagad kita ni la ilaha illallah, wayroon kabugaan na to malingkan, dain ha uno siksa bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simud in Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sin cave atawa gari Hira, amin lungag amna gar as-sawr maagoy dain ha paminsana si musrikin karena in siya bunuon na itipak na yung mga musrikin in siya bunuon na hawak tuyaon sarta
libot nila na ing bahay sin katugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam takaran sadya gumawa din halawang bahay ni. Yung mga sila musyrikin tariduhu bisuyo. Ati niya pawaon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati niya bunuon nila na magpiyakay nila na impudang nila pamuno nga Rasul. Hiyapaan nila na in Rasul. Iban sin panaan nila. Mga mahait nila katan. Maksud nila ay patayon na bunuon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na simud in Rasul sallallahu alaihi wasallam fagar palungag gari Hira iban sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an farman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minas syaitanir rajim sanisni idhuma fil ghari in dua hawak tu sila sumud palawm lungag amuning cave garis saur Watawakal musyrikun amuhin libut na si mga musyrik alalgar in lungag kaya butangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin Abu Bakar maksud nila sumud suron nila in lawm sin lungag kaya butangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tapukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Paarsalallahu azza wa jalla na magwahi mahasud si tabaraka wa ta'ala fiyatulun niya in lawa saruon doon in lawa magbangon sin bahay niya hal lawang sin lungag kiyasuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan fiyarasin Allah ta'ala alhamama in assam magtuiray sab siya maghinang sin pugaran niya. Maghinang siya sin pugaran niya. Halawang sin lungag gar asaw. Doon hasimod sin lawang sin lungag. Waktu mayan hatatkala man maksud mabayan ay mga musyrik sumusuron nila na in lungag yaon. Karena kita nila anasabot ito doon in Rasul sumod pag suok nila matto halungag kaya tapukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin Abu Bakar radhiyallahu an wayruan kita nila bakkas mga tao sumod salta yawnin bahay sin lawa iwan sin pugaran sin asam. Magbalik sila. Mahugot, magbalik sila ini, tikad nila, din kanila, bunal tudlong niya. In lungag yaon, way tao. Amin hapangi tikad nila, way tao. Sabab, yaonin, bahay sin lawa, way ron nahigit, iban sin, yaonin, asang, pugaran halom sin pugaran niya lawang atau hasimod sin lungag. Na mga umat Islam in kalimat tauhid in mga musyrikin sumakat sila maun pa taas simbod inhinang nila liyawag nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha lungag yaon atau lawang sin kib yaon kaya butangan kaya siuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm niya namong hi Abu Bakar radhiyallahu an in siya halawm sin miumuga hiya hanggaw in Abu Bakar radhiyallahu anhu inagi niya ya Rasulullah wallahi law nadar ahaduhum tahta qadamai la ra'ana ibut fa Allah subhanahu wa ta'ala bang sadja ya Rasulullah bang sadja sila umatod hambu kanila pa
pasiki nila, ay pagiikan nila, paruwasiki nila, tanto kakitaan nila kita. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta nag-uyom, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, jimawab kan Abu Bakar radhiyallahu an, hafarman sin Allah Ta'ala, la tahjan innallaha ma'ana. Ayaw kau mabuga o Abu Bakar mahanggaw, masusa, benar tu ni Allah Ta'ala, iyari katuin tatabangan niya. Tiyatabang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haja huwa tauhid. Amo na ini in panauhid. Amo ini in tauhid. La tahjan innallaha ma'ana. O man kana Allahu isiu-isiuin kaunan sin Allah Ta'ala. Iaon kanya. Na isiu pa in kabukaan. Hisuin kabukaan niya. Bang in ha panauhid niya yaon ni Allah Ta'ala. Halom siya pamarihala sin Allah. Halom siya amin tiyatamingan sin Allah Ta'ala. Halom siya pangingat tatawangan sin Allah Ta'ala. Hisiu pa yung kabukaan. Iban may ta siya mabuka. In agi sin Abu Bakar radhiyallahu an. Ya ayuhan nas. O kamu mga manusia. Istahyu minallahi haqqa haya. Haqqal hayai. Istahyu ay sipog kamu, maluman kamu Allah Ta'ala. Maluman kamu Allah Ta'ala. Maluman kamu Allah Ta'ala. Mattan kaluman. Pagmaluman kamu. Pagmaluman kamu Allah Ta'ala. Mattan pagmaluman. In agisin Abu Bakar, fawallahi fawalladhi binafsi biyadih. Nasapahan ko haamoy long niya. Halom ukum milik kawasan niya yung ginhabaran ko. Ay Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la akhruju likadai hajati. Unato din ako, bang ako gumawa, tumunay sin hajat ko. Fa'ada'u sawbi ala wajhi hayaan min Rabbi. Lausin Abu Bakar radhiyallahu anhu, bang ako gumawa, tumunay sin hajat ko, butangon ko in, tamungon ko, habayho ko, tampan ko, pabayho ko, kasipog ko, maluman ako, atuhan ko. Yato yung panawid sin Abu Bakar radhiyallahu anhu. May tayato, li'annahu asbaha fi manzilatil yaqin. In Abu Bakar radhiyallahu an, in panawid niya, yaon na siya darajat yaqin. Ay, halom, yakin bugto ang pangatayan na yaon ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan siya, kikita siya, sin mahasot si tabaraka wa ta'ala. Atawa, mahinang na siya manzilatul ihsan, yaon na siya darajat sin ihsan. In Abu Bakar radhiyallahu an, in panawid niya, darajat hamartabat sin ihsan. Atawa darajatul ihsan, hadarajat na siya sin ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Yetto na siya ha. Panafsir sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ihsan, pagtag-ipon kau fa Allah, sumbahin Allah Ta'ala, insa ka Allah, kikita niya kau, na mattan, di mo siya kakitaan, fa in lam takun tarah, bang mo siya ri kakitaan, fa innahu yarak. Mattan bugto hapangatayan, yakin mo Allah subhanahu wa ta'ala in makita kayo. Na in tauhid laysa ma'anin mujarradan. Bukon sadya in tauhid amoy tupot kau hama na niya. Abahagi an ingaton mo makna sin tauhid atawa bahagian sin tauhid bukon. Atawa bukon sadya makna sin tauhid ingaton mo, kawaon mo dahin haka kitab-kitaban. Halawang singka kitab-kitaban, buat malingkan in tauhid. Istisar, yaon kay mo in pangnanam. Pangnanam mo,
rikabatallahi ta'ala alayk, yaon kau halom pamarihala sin Allahu ta'ala, yaon kau kikita sin Allahu ta'ala, kaya ingatan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu mutabi'un li a'malika kullah, yaon in pangnanam mo, panghati mo, in katan kudjut kahibal kakahinang mo, kaya ingatan sin Allah ta'ala, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada in ini ma yaj'aluka tukhlisu fiha wala tusarrifu li ghairi. Amo ini in parsababan mahinang kau, amo in hinang mo ikhlas, ikhlas kau, in kakahinang mo, iwan di mo pindahon, patudjuhon mo in ibadat mo dugain din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Para yun mo siya, in ibadat mo, pagtag-ipon mo, iwan di mo siya dagdagan, ay di mo siya pahil-pahilon, in uno-uno na din ha mga ibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, hawag tumayan, liupas, liawa, si mano siya in panawhid nila, in akida nila. Hiyaman-haman nila in panawhid nila fa Allah, iban akida nila, atau i'tikad nila, pang-i'tikad nila fa Allah Ta'ala, iban hamanga ibadat nila, wala nila biutang doon hamanga kaibadat-ibadatan nila in panawhid fa Allah, iban hamanga muamalat nila, pagsawmadya nila, pagkahin nila manusia, khasiru wallah, halom sila kalugian, halom kalugian in manusia. Uno yung kalugian nila, halom kalugian, saadatud dunya, amo na karayawan, kasanyangan dunya ini, wa atathum minar gumum, paratungan na sila kasusahan, kasigpitan, mallahu bihi alim, Allah subhanahu wa ta'ala in labi makaingat. Paratungan na manusia, kasusahan, kasigpitan, harubiyo, in kahalan nila, hawak tuman, liyawa, liupas nila, in panawhid, wala na ron ha akida nila, wala ron ha mga ibadat nila, wala na piyakay nila, ha mga muamalat nila, in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gunalto ni Allah subhanahu wa ta'ala, yukarrino, in Allah subhanahu wa ta'ala, piaglimbang niya, bainal istighfar, antara sin istighfar, pangayong kaampunan, iban sin tauhid, tattap. Always tattap ini, piapaglimbang sin Allah, istighfar, iban sin at tauhid, wala piagbutas sin Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. May tayat to mga umat Islam, piapaglimbang sin Allah, antara sin istighfar, iban panawhid, tattap, karena bunal to dim ipon manusia, tattap daysab siya mataod in pagkakulang niya hada akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman yukassir manusia, in kita niwang sa manusia, na wayroon makasampurna sin kulang niya fa Allah ta'ala, sin kahaman-haman niya fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin lisu niya hadaakan sin Allah, wayroon hikasukup niya, malingkan amo na yung panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin ipon manusia, tattap makakumit dusa, makahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala, papagkahin niya manusia, na wayroon makaig sin dusa niya, makapaig sindusan niya, iban makapapas sindusan niya, illa istighfar, malingkan amo na istighfar, pangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala.
hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Na ingata o Muhammad, lamod na yung kita ummah bunato ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahasot si tabaraka wa ta'ala, wayroon mapatut sumbahon pagtag-ipunan, malingkan siya Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayo kau kaampunan Allah ta'ala hamanga pardosahan. Na biya din na yung kita ni mga umat Islam, biya din na yung kita ni amuin dumadlaw mahapon mahinat agon kita ni makakumit dusa fa Allahu ta'ala kapag nato mano siya doon nakapangitika, doon nakapanawhid ha ibadah pagkakulang nato ha ibadah pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa haq sin Allahu ta'ala iban haq pagkahinato pabaran nato pagkahinato mano siya. Na amo ito mga umat Islam hangkan ito piya paglimbang sin Allah Ta'ala in antara sin istighfar iban sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga umat Islam tub-tub dito na sadya in imumungan mo kapatumtum na mo paginhawaran na mo lapay na yung kita ng katan nagdurungog ha Domini insyaallah subhanahu wa ta'ala kasugpatan na to wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na in pengajian alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kamu imaluk kamu waktu ini kamu nakampit kita ni insyaallah ta'ala ring mga pengajian itu serta balik waktu na tu na dia dasin waktu ini insyaallah ta'ala takanapan na isang siguro na to in pengajian itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bang ini wairut ligap long ta na yari na sa kami riha ini long ta lugal ini insyaallah ta'ala dalam doa haja pakatan haun-haun nakita niyo binabayang nakahutang at murah-murahan nakahampit kita mulai na nikmat sa lagu-lagu amo na nikmat sa pag-aarama na imong yan katantan suway na to yun halgaan sabab na amuranin puunan sin kita niyo marana to palong sin pakubulan na to sambil amoy buhiyon kita magbalik sintuan na to Rabbul Alamin amo lain makatawang kato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na biya doon na dyan sa doa pakatan serta tukbal ng udah pagsukur hamang nga sila amoy wala nagbati lawol masing-masing sumasumpat sa pagkarajaan ini supaya sa jari mabugto ipalkalaan na to insyaallah ta'ala. Alhamdulillah ya miabot na kita nyo ito tahon dahil aming pagtagna na ito na murah-murahan amoy masing-masing long ta in mga kamu amoy hindi sumuhon maghinang maraya mo insyaallah ta'ala ibalik ko pa gulo ng pamulia in kapatut long ta amoy magkhatam iban Pangindo akatot tanyo insyaallah mga umat Islam damikian pag itukbar na mo ibu sukul Allah subhanahu wa ta'ala mahulikan niyo amoy magkainagon sin parkala na to ini amoy madlis diha ni Daul Islam paguhanan ipatuan yari hara iko ini kahatian sing kita niyo na yato pag sukul tuod sin pikilan niyo sa arta iwan sin amoy amuin pagluwas lungsad niyo din naman haluog wakto niyo paarta niyo man ito kapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala karena aon ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah wala in syakartum la azidannakum mangkamu mabaya ganapan pa sin Allah ta'ala im mga ni'mat doon kaniyo yung ni'mat kabuhi panghati pamumuran ganapan pa sin Allah ta'ala im mga riziki niyo na patatapan ni sadya im pagsukur ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo. So murah-murahan sa pagsukur na mo pa Allah ta'ala mahuli kaniyo katan amuin tingutuko amuin magluwas lungsad parihalan sin pag
amo in pagtukon niyo diha foundation ini murah-murahan papagbarakaton sin Allah Ta'ala kato niyo katan mahuli amo ito yung panginduan mo bang man kita niyo dihilang pa sin Allah Ta'ala pangumulan mahaba iban sin riziki halal iban sin amo halom kita niyo kasanyangan dahil dunya labi adlaw akhirat kapag unay-unayon kita niyo sin Allah Ta'ala iban sin mga ahli na to iban sin mga kaguruhan na to pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah subhanahu wa ta'ala mahuli pataman ko na in imungan na mo hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy duao kapara atau duao madlis kaparatul madlis amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.